26 دکبر در تاجیکستان و جهان چی میگذرد؟ من شعله گلخوجه برایتان در 15 دقیقه دیگر خواهم گفت. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و سرخط بعضی از مطالب روز. توجه کمتر شده است. پرسش افکاری عموم نشان داده است که طرفداران پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کاهش یافت. زندگی پس پردگی جوانی که پسر به دنیا آمد آرزو دارد بعد جراحی پلاستیکی به زندگی خوشبختانه زنانه دست یابد. بینیم به خودم خوش نمی آید. قامتم موزون است. قبلا کتفانم وسیع بود. و توفای سال نوی بعد گزارش رادیو آزادی ساکن بیماری شهر کولوب همراه 3 فرزندش با مساعدت حکومت شهر صاحب خانه می شود. یک نظرسنجی نشان داده است که طرفداران پیوستن تاجیکستان به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان به رهبری روسیه کمتر شده است. نظرسنجی در میان 1000 شهروند کشور در سال 2017 نشان داده است که حالا 69% طرفدار آن هستند که تاجیکستان به این اتحادیه همراه شود. 5 سال پیش 76% اهالی گفتند که آماده‌اند به طرفداری همایش کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رای دهند. به این سازمان روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و ارمنستان شامل هستند و تاجیکستان گفته است که حالا به قراری قطعی درباره عضویت در این سازمان نآمده است. نظرسنجی را یک مؤسسه تحقیقاتی انجام داده است که از طرف روسیه سرمایه گذاری می شود. در ضمن مقامات قرغیزستان میگویند که رئیس جمهور سورونبای جینبکov ضمن ملاقات با رهبران قزاقستان به موافقه رسیدند که مشکلات بین دو کشور را در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا حل کنند. در بیانیه رسمی حکومت در روز 26 دکبر آمده است که موافقه در این زمینه هنگام سفر سورونبای جینبکov به شهر استانه و روز 25 دکبر حاصل شد. در این روز جینبکov با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. رهبران دو همسایه گفتند که آماده‌اند تیرگی ها در روابط را رفع کنند. ماه اکتبر مناسبت های قرغیزستان و قزاقستان سرد شد چون المازبек اتنبایف رئیس جمهور قزاقستان را به دخالت در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر متهم کرد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. حکومت گواتمالا در یک حرکت بحث‌برانگیز گفت که سفارتش در اسرائیل را به بیت المقدس می‌کوشاند. اول این ماه رئیس جمهوری آمریکا گفت که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و امر داد که آمادگی به کوچ دادن سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس شروع شود. مومن احمدی تفصیلات دارد. گواتمالا با پیروی به امریکا کشور دوم شد که قصد دارد سفارتش در اسرائیل را از تل‌آویو به بیت المقدس کوچاند. در این باره جیمی مورالس رئیس جمهوری گواتمالا خبر داد. این خبر مقامات اسرائیل را خوشحال کرد. اسرائیل قرار حکومت گواتمالا درباره انتقال سفارت به بیت المقدس را استقبال می‌کند. این یک علامت مهمی رفاقت است. کشور به مثل گواتمالا سالهای طولانی دوست اسرائیل بود و موقعش را مشخص نشان داد که بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. اول همین ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و گفت که سفارت آمریکا را به آنجا کوچ بدهند. بعد این در سراسر خاورمیانه تظاهرات آغاز شد. حتی متفقان آمریکا به مثل اتحادیه اروپا و ناتو قرار ترامپ را تنقید کردند. روز پنجشنبه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل به ضد اعتراف بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل قطعنامه قبول کرد. با طرفداری سند 128 کشور به استثنای اسرائیل و آمریکا و گواتمالا و گوندوراس و 4 کشور دیگر رای دادند. برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت شهر کولوب خانواده شکریه شریپова 49 ساله را با منزل زیست تامین میکند. آخر ماه اکتبر رادیو آزادی درباره این عائله که در خالیگاهی لیفت ناتمام و در شرایط ناگوار زندگی میکردند گزارش نشر کرده بود. در خالیگاه لیفت ناتمام که حجمش تخمینا 3 به 4 متر است برای خود خانه کردند. اینجا هم جای خواب است، هم مکان غذاپزی. حتی قسمتی از آن را به حاجتخانه و حمام تبدیل دادند. شکریه ضمن صحبت با رادیو آزادی چنین گفته بود. خیلی مایده میرفتم ماشین میشوشتن طرفم میگفتن شتکه کسایی میکن گرده سخوی کده خیلی روز بونه میگدم. خیلی بعد اومدم تا گفتم که نمیجا یفتم. بعد نمیجا خونه شد که توزبه که خیلی محجت خونه تیول بود. یا چرا توزبه قدیم به در پیلتیزانم تا همسایه بعد عدیو لرسون دادم محکم کم.
дар пайи гузориши мазкур ҳукумати шаҳри Кӯлоб тасмим гирифтааст ки бинои масҷиди собиқи ғайрирасмиро ба ихтиёри ин хонавода гузорад. қарор аст то соли нав Шукрия Шарипова бо 3 фарзандаш ба макони нав бикӯчад. дар ин баробар вазорати тандурустии шаҳри Кӯлоб Шукрияро ки ба бемории сил ва астма гирифтор аст бо доруву дармон таъмин кардааст. рӯ меорем ба Қирғизистон. дар Қирғизистон як ҷавони дуҷинса ки писар таваллуд шудааст орзу дорад духтар бошад. ӯ худро Лола ном мебарад ва мегӯяд барои хушбахтии комил ба ҷарроҳии пластикӣ ниёз дорад. ин ҷавон дар суҳбат бо ҳамкорони мо аз настоящее время дар бораи зиндагии пуштипардагии худ қисса кард ва гуфт ки мехоҳад саҳнаҳои ҷаҳонии мудро тасхир кунад. моҳҳои дароз ва ороиши зиёд. Лола зиндагиашро бе ороиш тасаввур намекунад. ӯ дуҷинса аст, яъне писар таваллуд шудааст, вале мехоҳад духтар бошад. бо вуҷуди ороиши зиёд аз ҳуснаш қаноатманд нест. биниям ба худам хуш намеояд. қоматам мавзун аст. қаблан китфонам васеъ буд. Лола дар кӯдакиаш ба мошинчаву бозичаҳои писарон таваҷҷӯҳ накарда, бештар бозӣ бо лӯхтакҳоро дӯст медошт. мо қирғизҳо суннати хатнаро дорем. вақте маро хатна карданд, хурсанд шудам ки ба духтар мубаддал гаштам. Лола ҳанӯз ҳам орзу дорад ки духтар шавад ва ягона роҳи расидан ба ин орзуро дар ҷарроҳии пластикӣ мебинад. соли 1996 хондам ки табибони мо як хунсиро ҷарроҳӣ карданд. ҳамон вақт орзу кардам агар пул ёфтам ҷарроҳӣ мекунам. баъдам барои бемории гурдаҳоям бистарӣ шудам. вақте шифохона будам дар бораи ҳамин фикр мекардам. бо табиб гуфтугӯ кардам ва мӯйҳоямро баъд аз он сар додам. ҳама чиро аз ӯ пурсидам. гуфт ки кори мумкин аст. биё муомила мекунем. яъне аввал ҷарроҳӣ мекунанд, сипас ман $4000 мепардозам. фикр кардам ки дуруст ҷарроҳӣ мекунанд ё лаззатро эҳсос хоҳам кард. дар Бишкек ин кафолатро намедиҳанд. ҳоло мехоҳам синаи силиконӣ бигузорам. кафолат медиҳанд ва қиматаш ҳам муносиб аст. 2 сол пеш ба мо гуфтанд ки синаи силиконӣ $3300 ташкил медиҳад. гузоштанаш $1000 аст. ҳоло харҷи умумии ин ҷарроҳӣ $2500 аст. ин пулро ёфтан мумкин аст, аммо дар Бишкек мушкил аст. Лола ҳоло барои ҷарроҳӣ пул ҷамъ накардааст, аммо барои табдил шудан ба як зан як қадам бардошт. ҷинси ӯро дар паспорташ зан навиштанд ва қонун ҳам ба ӯ инро иҷоза дод. мехоҳам қиёфаамро дигар кунам. худо хоҳад дар Қирғизистон ё кишвари дигаре мекунам. тағйири санадҳо осон аст. баъди 4 моҳи муоина дар шифохона санад мегирӣ ки дуҷинса ҳастӣ. ба ЗАГС меравӣ ва дар муддати 10 рӯз шаҳодатномаи таваллудро дигар мекунанд. тамом. бо ин санад ба идораи шиносномадиҳӣ меравӣ ва шиносномаро иваз мекунанд ва ман ин корро кардам. номамро иваз кардам. насабу моҳу соли таваллудамро бетағйир мондам. хостам соли таваллудамро иваз кунам то ҷавонтар ба назар бирасам. Лола мегӯяд ки маҷбур буд аз ин роҳ равад. дар Қирғизистон муносибат ба дуҷинсаҳо манфӣ аст ва Лола инро хуб медонад, чунки барои тамоюли ҷинсияш ӯро латукӯб ва таҳқир кардаанд. мехоҳад бо ҷарроҳии пластикӣ зиндагиашро тағйир диҳад ва ба як хушбахтии воқеии занона даст ёбад. барномаро бо гузоришҳо аз Тоҷикистон идома медиҳем. президенти Тоҷикистон ҳафтаи гузашта дар паёмаш ба парлумон ва мардум соли ояндаро соли рушди ҳунарҳои мардумӣ эълон кард. ӯ дастур дод ки аз тобистони оянда фурӯши тамоми маҳсулоте ки ҳунармандони мардумӣ дар хона омода мекунанд аз пардохти андоз озод шаванд. косибони тоҷик ки вазъи хуби молӣ надоранд умедворанд ки лағви молиёт андаке ҳам дар пешрафти корашон кӯмак мекунад, ҳарчанд ба андешаи онҳо барои рушди косибӣ дар Тоҷикистон иқдомҳои бештар зарур аст. Ниёзбегим Ғуломшоева 20 сол боз ба бофтани ҷуробҳои бадахшонӣ, духтани тоқӣ ва муҳракашӣ машғул аст. ӯ дар як рӯз то 3 ҷуроб ва 2 тоқӣ омода мекунад. вале барои кашидани муҳра чанд рӯз лозим аст. Ниёзбегим маъмулан ҷуробҳоро ба мағозаҳои ҳадияфурӯшӣ месупорад. ӯ мегӯяд сол то сол даромади ками ӯ камтар мешавад, зеро фурӯшгоҳҳо ҷуробҳои ӯро гаронтар мекунанд. гузашта аз ин теъдоди онҳое ки ба ҳунарҳои мардумӣ рӯ оварданд афзоиш ёфтааст. бо вуҷуди он ки Ниёзбегим соатҳои зиёдеро ба бофтану духтан сарф мекунад, рӯзгори хонаводааш асосан аз ҳисоби маоши шавҳару писараш мегузарад. даромади ин зани ҳунарманд
танҳо барои баъзе хароҷоти ночизи рӯзгор мерасад. дар тоҷикистон садҳо нафар косибӣ мекунанд. маъмулан ҳунари заргариву кулолгарӣ ва сохтани созҳои мусиқӣ аз насл ба насл мегузарад. барои ин ҳунармандон намоишгоҳҳо ва фурӯшгоҳҳои тӯҳфаҳо танҳо як василаи даромад аст. муштариёни аслии маҳсулоти онҳо сайёҳон ва кормандони созмонҳои хориҷиянд. косибон мегӯянд теъдоди харидорон то рафт кам мешавад ва барои ҳамин даромади онҳо низ зиёд нест. иттиҳодияи косибон ки бояд дар харидани ашёи хом, фароҳам кардани бино ва пайдо кардани бозор мусоидат намояд, зоҳиран дасти кӯтоҳ дорад. мо фақат дар мисоле агар гӯем ки коркарди сафол керамика қариб зиёда аз 80% бозори моро маҳсулотҳои Ӯзбекистон ишғол кардаанд. ҳунармандони хеле хуб дорем мо, лекин шароити тайёр кардани ҳамин маҳсулотҳоро надоранд. эмомалӣ раҳмон, президенти тоҷикистон, пешниҳод кард ки соли оянда косибон аз пардохти молиёт озод карда шаванд ва аз ҳисоби фонди давлатӣ ба онҳо маблағ бидиҳанд. аммо косибон мегӯянд барои рушди ин бахш барномаи вижаи давлатӣ зарур аст. ҳоло косибони тоҷикистон бо ҳамтоёнашон аз Ӯзбекистону Қирғизистон рақобат карда наметавонанд. дар ин кишварҳо ҳунарҳои мардумӣ аз сӯи ҳукумат пуштибонӣ меёбад ва маҳсулоти онҳоро ба маротиб арзонтар мекунад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. имрӯз дар душанбе 90-солагии аввалин маҷаллаи туҷикиро ҷашн гирифтанд. ширкаткунандагони ҳамоиш гуфтанд, маҷаллаи Садои Шарқ дар қарни гузашта барои рушди забони туҷикӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ саҳми бориз дошт. барои Юсуфӣ гузориш медиҳад. дар маросими таҷлил аз 90-солагии таъсиси Садои Шарқ, нахустин маҷаллаи адабии тоҷикӣ, аҳли фарҳанг ва хонандагони доимии он ширкат доштанд. дар ин ҳамоиш аз Садои Шарқ ба унвони маҷаллае ном бурда шуд, ки муассисонаш дар саргаҳи адабиёти тоҷик менишастанд ва зарурати чунин як майдони адабӣ барои аҳли адаби тоҷикро эҳсос мекарданд. ва ин маҷалла номаш барои адабиёти социалистӣ буд. маҷалла дар заминаи ҳамин маҷаллаи роҳбари донишпа таъсис дода шуд. маҷаллаи Садои Шарқ солҳои барои Тоҷикистони шӯравии ҷавон мушкили 30-юми қарни 20 бо нашри матолиби илмиву адабӣ дар бедории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии тоҷикон корҳои муҳимеро анҷом додааст. маҷаллаи Садои Шарқ дар он солҳои вазнин чароғи рӯшанеро мемонд, ки хонадони маънавии мардуми тоҷикро рӯшан мекард ва инкишофи забони миллии мо нақши бориз дошт. исми маҷаллаи Садои Шарқ дар давраҳои гуногуни таърихии фаъолияташ тағйир дода шудааст. дар ҳамон замон адибону нависандагон ва публистони давр ҷонфидоӣ карданд, бемаошу ба қавли ҳимояи маънавӣ ин нашрияро таъсис доданд то барои ояндагон як майдони фаррохи адабӣ ва маърифатӣ фароҳам ё муҳайё шавад. маҷаллаи Садои Шарқ аз оғози таъсис то кунун меъёру сифати адабиёти тоҷик унвон мешавад. осори гаронарзиши адибони тоҷик қабл аз ҳама дар ҳамин маҷалла нашр мешуд. ё ба қавли муҳаққиқони таърихи адабиёт, раванди адабӣ ва фазои адабиёти тоҷикро дар тӯли таърихи 90 соли ахир аз осори нашршуда дар маҷаллаи Садои Шарқ мешавад мушаххас кард. ин чанд хабару гузорише буд ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем, вале матолиби бештар аз ин ва ҷузъиёти мавзӯи барномаи имрӯзро ба осонӣ метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org бихонед. мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар канали YouTube саҳифаи махсус дорем. то мулоқоти фардо, худо нигаҳдор.